inna no gona ne njom sere jega tiran yam en activité nu gona na xeet we kam njom nda e cosaan ne est ce que inum tangan xaye lay ke tax na cosaan njoma layel xaye akim te o sereer o mbako nga te o sereer kon ke sereer la a jege na kam njom yakar me we ngat na kam njom ndef xeet fogaam activité fe yo nda cosaan ne wagenum cosaan ne bo ref ina i soxodre ku doone na no njom sereer xana jangin yam kene ka ref ka andona ye ka i numin so lamin nda ndiki wene o ngupa in moye den taxu da mbugo njang njom ne anda xaye wo des fois ko ga o bugo moƴo ɓiy no diw wene mbangang elage kene taxu i soxodir mbir ka feña hein le cas de Thiaka Faye champion yo kam champion ko mais simnan au passage o xaga jeganga tamit nene roi des arènes nene ya bisa ke we njona mene i ndeta nda jege a tamit a tamtale yoqtu i wax deg fa yala mbir fa maak fa motu fa waguna i o layna njom koy i mbugu ngar bo mbaktandoor ne mbata faga ten refe mbir nu wasna rek a jega ka andoona yee roog a lasana parfois leg-leg ko nante mbir a wasa njom o pana ref leg-leg cig wa andoona yee wax dëgg yàlla mban ke ɗaap mais a jeg ka roog a lasna den nanu mbaxta o matna den gari koy fo gara na xooxum mbog reer ndax garim fi'anum a doy waar a fad a jaɓang roog a yonanga fo te alhamdoulilah diw nda wallahi ñakanga te ten yaqaxam ndax xaye wasuna njom a moofof ne koy fuudoona a maya wala mayer ndax xa taxu itam refanga fuudiro xa taxu fudatiro com ke xa ref ke ga'oona ka andoona yee ten ref a ɗomaam kam njom elage kan ret bo refat responsable anda aussi ke jalona bo ga in o ret fu dig njom gar soɓatino meen lakaso elage so kem ne ang in ka in way meen ɗaxa i ɗaape koy ka i ɗaxa a jega alama ka xena ɓeeɗo nda a ɗafa ɗaf elage kene laykang i kene moom tenin laykang ka i ɗaxa rek ga i ɗaape koy nda ka i ɗaxa o karna dal xano xeɗanen i o garanga xano jeg ñaan de i mat yaam wax deg tig i layoge to koy a jega ne ano sowtange ten xan rooga lalang tig i elage kene laykang i ngar no ke andoona yee ten ref ndeysaan mbaktandoor ne émission njom ñaal ndeysaan ndax maya ke fudan wala boog o mayenge ke fudan itam yaakaram may Pape Sène a fo a may ke te fudan xaye njom ñaal a soɓidom njom ñaal itam o yifaguma njom ne da koy ñaal ndax itam leg-leg i lamit win de laya ine njom ne i mbudkatiran yaam o yengalole nam i mbaru mbaago mbi xalato i njom ñaal o njiriñum aussi est ce que anano émission njom ñaal aussi kene ko ano coor production télé ñaaƴa xaye i soɓidanga no saate fe koy xala ka njom ñaal njom ñaal wax deg a moƴan angam de ta numtidel o fes ka rokoogu sax lenga an fuud kam njoma mbam kam laktu rek da mbuqa o kenaro ta felam yaga 5 heures 6 heures 4 heures et demi sax i ndoka wax deg kene xa moƴun elage njom ne bo timis a fiyoog na rek ta tas wiin we nga a ngad no pin den ke koy a mbetandooxa a paax o ande yaquley jeg ke nda elage kene xewatna minuit 3 heures 4 heures du matin yaal mbin wagate kaga elage i content ten nda koy a yoqta njom ne fata dakni del ñal o feesole roka o ga'an o ande diwoxe gara nda ano xana wax deg elage ñaaƴe no njom ne de kon bo wega xala ka internet ke xala ka promoteur ke andoona yee xala ka fogole seereer andoona yee wax dëgg yàlla i njomalange cosaan i njegun njom ñaal ne a xeɗ ga promoteur ke andoona yee tam deno mbakta ndax jeg o kiin waage laya den wax dëgg yàlla de émission njom ñaal a xe ñaaƴa devoir um a xe soɓka les anciens gloire den itam ndax xala ka den ino den na mbakna com ke to a njega ten las joka fop a njal rek elage sant a nuun gidma nuun nuun we mbi'na mbexeyna kene ancien gloire promoteur ñaanana nuun jam na Sénégal rek i njeg jam in fop nu njeganga jam rek i wena ñoowa njom wax deg fa yàlla kontaan am ten a paax mi kene rek ref affaire es xaƴa o daaw
nda ke moƴana xama wax deg nu ñaanana nu laya dene njom ne fada numtidin no ñal ne ta fel fop a ɓaato ndak wid o nanana nouveau kay ancien Elhadj kene xaƴ ka fa nuun anda me ñom nga ñale jeytar me troxkit ka ba yo no xawito ndo faak yaga mat Elhadj xano ga kemtaan de i fam i njom hey a gar anga ñal ne Elhadj yaga xano ga o xana sakat i sakatanu sax to i nga a saxe ndeysaan fap in dundong nan agonum Sadio Ga nan Amadou Mbingan yal jilas jan jilasin bo xaye fapes jurnonga tukoxanga a waago fes a wilanga xoox rek i yifren dem ñom ñaal kaga itam a ref ka andoona yee wax dëgg yàlla fogaam gar engrais xana moƴ ñu enseignement i Elhadj nu mbi'a kene anda ye garma kam laynge fat i mata pamba ke ba re'na ye mbayang ka yod rek mba o kiigima yod mene rek i mbamir xan nu nge kemtaan fa nu mbogeerna dukat ka yaaga fo we ndiiki mbogee de to bo xaye xa boyaxe ga njeeman mbagiran de Elhadj jamano fa yo ndeysaan Jeytar xawe git ka koy nam ga to émission Njom Ñaal nam ga to fogole sereer xa tagator ka internet ke wax dëgg a jega wa andoona yee ndeysaan golle nanoogu mayu suivre tam to xaye koy te fi dayo maak a nga kam ana mbasit ka falay fe itam ndax ka jeg na solo yo xa ref koy git ka émission ne nam ga to yit andoona tam meke soɓid no saate of saate cosaan ne no ke ando ten ref ndeysaan ɓaato mita doy faak yaam xaye waago gidim saax le gidim saate fe Elhadj saate fe a ndamit a in lool so mbinde fene ken taxna kene jeg ta layel Pape Sene a jeg bes xaye maxey ñaanana no xuud rek fo o wod ciama o ndik a jega ma bug'uma lamit d'abord ndax i maake i lamtiro ten xa qepaxe maaf roogena a qepaxe maaf roogena bête noire i nanogan encore ndax leeg-leeg o lay mbir te jegi bête noire waag a jeg wa na mbañan to ndeysaan bête noire anda mi te foog na si léeg-léeg o fooge fo ela caf dak tadak waage waag nanga fanam to a jega jeg o ñako jogan njom a jega jeg ndax jeg a bête noire fa qepaxe leng sak o mbufo sa dapito wala xa sak Elhadj njerne suma anga koy xa kepaxe may a de o lay anga te a damanga mbap ne wo pare a kan rokogong ta xoox ɓeka caf système nene fop ka jeg u kam njom ne mbap ne dam angang o xooxit a xooxof xan i mbi'a xa pem bo saax lene an i kan jangogu a caf o fooge nene kene ka wirluwong damong mene may ade kan damogong kepong lokong boya damonga no ndet kene fop a jeg a kam njom ne o bufi damong no ndet yaam changement de pied kene fop ka jegu ka o nangogu xirdit a soɓa canon doon ka fi rotation o gar xawunga caf damong maaga yit sak ne xa ɓaye xellanga ɗeɗo wala boog o jafo janoon adnogo wala boog jeg e na andoona yee a sufu xogam njom o dinanga te de Jeytar o adnanga jafo janoon e njom ne xana miñ wala boog adnanga jafo ñamak jeg e njom na andoona yee daal wax dëgg yàlla o ɓisangaan rek xana jeg na sufu i jafo janoon anda a ñamak doonogum o janono doon angan njom ne wa miñ nda o jaɓanga maafrel koy miñ ke kene moom ka leer a xama o jaɓanga maafrel nu fi'oona xam sutwong no saax forcé oui Elhadj bête noire koy i ngaranga ta bête noire wax dëgg depuis poussières jeg o qoya da laya Birama a gen saxaw xaaga re'u bête noire i ngar raw gadu Issa Deme Issa koy i yenooge sax nda nu i ɓoowit'ina ta gagner am loterie Birama moom wa in mo maaf a nutanga sax a gara maafam i o waaga dal ga'uma ga da yafaam nda we yoqna tu jege xa yafaama i xa we gid ka koy ok ken we gid ka dal gidma fop rek i we ɓeerna mene papin in yaru den a paax gidma den a paax den in Ibou Mbodjine wax dëgg xa boya xe na njanga njom mene tout gidma saate fe dal leye mexe ñaanana nuun dal o wod fo ɓaal da muca mucanel a koɓo mbino
xiwal ke bawana sawan elage ala ka abonné ko koy na Thior Production den na fi ka pour de abonné na émission fe i Thior elage kontanam na nuun a paax a paax a paax so ñaanana nuun o wod nu mbodanga rek dara jombe nuun fo yokkute fa retna bo faw bo ta jel mene elage kontanam a paax Thior wax deg kontanam i kames mayu elage ten a jega ma i suraga rek fa de i kono fogole internet ke le grand champion Dieytar Hengok a gen saate fe a ngut yakarame kete leyna xaye o njiriñ a ref ndax kete mafel na sax xëy na émission fa leng mais a jega jeg ka andoona yee wax dëgg yàlla o kiin a layangaan rek yoqan yoq sax ndeysaan xan wiin we pangatinin we mbuduna we meen to xan nangilo émission fe we an eruna aussi a mbug'una nano gonle njeb fe ngoog kono fogole internet ke a lay nu abonné ke no ten ref Thior Production TV yakarama émission Njom Ñaal a gara gar pour o ɓaatu numti ke no ten ref cosaan ne njom ne nda itam les anciens gloires andoona yee mayu an ate den a mbog ay weke sax laqwa weke anda tan yam ñakeloga to am yamen ka ando wax deug yalla den tax koy njoma genoox kon o fogol internet ke i coda nun koy na émission fa lakas na dig daje yon fa Thior Production TV te fod na caméra fe pog no Elhadji Sene micro le na émission fa lakas champion fa lakas sate fa lakas a joka njal